Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelile ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa phezulu ngiza nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze zingaphuthiwe lezo y'ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini o-subscribe njengamanje. Udaba lwethu lona-ke namhlanje uthi njengoba sonke sazi ukudlula-ke kukasiqiniseko mvelase emhlabeni-ke laphana okwenze kwaney'nkulumo-ke ey'ningi ngoba-ke bekuyindoda-ke bedumile-ke vele bewumhlaziyi kamaskandi-ke laphana-ke ku-TikTok. Abantu abaningi-ke laphana-ke bebefuna-ke ukuba usizo-ke kuwo-ke umndeni wakhe uSiqiniseko, njengoba umndeni kaSiqiniseko ushilo ukuthi-ke ngeke uze ukwazi ukungcwaba uSiqiniseko Mvelase obedumile, kodwa bangakwazi ukungcwaba uLangelihle Mvelase lo bekuyingane yabo. uSiqiniseko Mvelase ubemkhulu ngoba-ke ubedumile futhi okuzokwenza ukuthi-ke babe baningi abantu abazofisa ukufika emngcwabeni wakhe. Lokho-ke kuzobe sekunyusa-ke iy'ndleko-ke mase bebaningi abantu-ke base becela ukuthi usizo ukuthi bangcwabe uSiqiniseko Mvelase ngoba kuzobahlula bona abantu abangakwazi ukungcwaba uLangelihle okuyingane yabo engadumile. Langelihle Mvelase kunguye-ke Siqiniseko igama waphiwa-ke kubo-ke lapha, angazi noma uyangizwa yini-ke. Enginazo kubonga okwenziwe ngabalandeli ku-TikTok ngokuhlanganisa imali elinganiselwa ku-30k njengoba kudlule emhlabeni uSiqiniseko Mvelase. Le nsizwa kaMvelase itshengiswe uthando kakhulu ku-TikTok ingasekho emhlabeni. Kubonga nokwenziwe ngabaculi bakamaskandi izolo ngokuyovela kubo kaSiqiniseko. uSiqiniseko ubephila khona kumaskandi, yingakho sibhala ngokuqhubekayo njengoba engakafihlwa, asikwazi ukukuziba lokho-ke. Bese kusho-ke iBhanyazeli TV ejwayele ukukhipha-ke iy'ndaba-ke laphana-ke ezingeqiniso-ke laphana-ke, nayo-ke ibihambile-ke iye khona laphana-ke kaQiniseko Mvelase-ke ihamba noSaliwa noMthandeni noGqizile bewukhalisa umndeni wakhe laphana-ke uSiqiniseko Mvelase. La fika khona uMthandeni wabeka amagama-ke laphana-ke ngaso-ke lesenzo-ke lesi-ke lapha kukaSiqiniseko. Mina ngicela phela uvulo lwakho ukuthanda ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenza ulungile nje ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa phezulu ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.